Ada nomor yang mati. Makasih. Dabne yang orang kita makasih. Kejo aja. Pedawanya ibadah jaket. Makasih.
adi. Udah jangan taltil ngigel. Cari puh, cek pegat ngigel. Adi sing rungwang adi. Adi rumah kayak gini. Macam-macam kan. Senawalak adi ya. Awak buat tua-tua kalau nak baca. Saya tahu kau gendong alat demonstrasi. Itu nih ingat sana, nih jani, nih lakar betul tuh ingat sana. Kenapa kayak gini? Kayaknya nak tua. Mau. Cara jadi kan begarang, ngale barang nih tua. Nice tak tua jadi kawan. Oh, nih bajang udu. Nih tuna udu. Kerja orang gitu. Mau? Kayak tahu konen orang. Mau ya saya pokoknya aku murah penting menawainya kemana? Dia nanti jadi sini dia sedang. Depan gua beli mati. Hah? Sing beli petang gue ke satu. Ya segera pakai nak ke bangku nak ke hidup itu. Undang ramah dua-dua. Dia namun tuh Ayo. sangat ini dong. Ayo. Menawi beli lali. Kemudian sekarang rumah saja ini kering berapa? Lali kiri. Adi Prabu deh. Beli dasin sab sebarat penuh udah Adi Prabu deh. Mana sebut deh? Siapa siro jatmone dan ukur Adi Prabu deh. Nah, ini sampun yang tenung ini yang katong kepingun. Ya neta yang sudah bertemu sarana kendok masih ada yang patah. Bang Adi Prabu pedas nawa. Ini mulut pianak beli ini pangkawan dia. Video kan beli. Ini Sedang begitu besar. Yang asupan ini mati. Sekarang yang nam kamen suka-duka ini kering pasir putih. yang dulu. Adi Prabu kan sampun matme soma kering-kering putih. Nang sana ke. Ini ke tangan aku pikir. Kena pikir utang beja. Balik kali ini persida aku pikir. Dia takut ini. Bukan ini nyak. Iya makanya Pangton sangkaning dewek beli ini ngopokin di cening ayu. Depan belilah karena takon malu marah apa saya. Gengken rawas saja lebusan dengan anak tua nih. Makku kan boleh. Selain kene dong tadi. Aduh. Isinya lagi-lagi kita cari petekung. Enggak. Lenas nugro di jarak tu aja ngwa. Dia majung soleh. Dan tadi yang ngwa. Iya nak nyepukang gede, nyepukang teman ada sing tadi majung. Menkeken berdian. Sing ada unduk gitu. Nanang. Nanang pacul. Men angkal yang majong dan mau dengar dia. Man masuk pada barang aja ajen di abidan. Berarti umurnya kan sebaya. Yang kan mau ya Mei. Jadi akan beli depan ke nanti. Sing ada unduk nak mendemenan tuh mesti bapak maju aja. Sing mesra ada. Keken berdian. Ini aku kita. Mai mau beli? Kamu mau beli? Beli kata dia. Beli. Nadasnya beli arsar yang dia. Kaya namun tuh kanti metekong ngelepoh. Pacang angin rabi. Nah, ajak beli ke pasir putih. Kocak sampun madue rabi. Mare sing pirang ati. Kengken atur beli ke ide haji. Dia natan suka memadu beli. Todangan beli. Kena beli ngutang ben pidan. Sadurunga wenten bukti di tiang terngirenga. Ini apa ngadi nawang pangde beli munyi doken dot bukti jalan jadi ke Puri ke
ketemu ke pasir putih. Kemauan? Itu bukti yang ngunyin beli nih. Elengan yang nge wekasan yen pet prade madageng sekali mana tiang kayun beli madageng presiden tiang metuang partisan tanah nampi kenderbe rapi sewentane repuri enak tiang sane mesetat linge berene putrane tiang sane ngentos Mulut tuh mulakin beli. emangken bukti yang Bukti kan dicetik bagus lah kan. Biar sakit ada manimbas putu ada lah kan selidiki. meniki aja tiang Ide yaji ring sarang. sarang mereka ngirim deh Rumasa nenten wenten pikenohipun ditiang ayah ring puri. Aku dang warsa sampun deui raga lunga. Yen eling janto sang sapuniki. Ajerih manah ditiang punapi deui raga mangkok bahya. Yen wantah kelugra pengayang ditiang mapamit ngetut muri pemargani deui raga nyanten nang sapunapi koenten nida. Kayon cokori dewa sapunapi. gelap bintan di depan mana kangen kemargen ini di jalur paman le gawangi di depan rasa yang gelap pemehan seksi gelasan sekecuk kue ngiring ini apan lena di petak bayang gelap paman Muga mapi kayon sapunika. Patut bangga kang pikayun cokori dewa. Ngerasti diang pemargani doi rako dumadak gelis panggih ini doi anak. kasutan pengguna gelas rumah apa meneh tanah liasain gelas itu neng mati seksi dapat junuk paman kemudian ini dari sumpan paman Ngiring pegedongan mewalian sapunika mangga nenten ring nasar muri cokori dewa kan. Pokok sapunapi cokori dewa. seksi gelasan Ini subur apin ini. menemani ini kak Pengapin. rapi maafin sarang pengapen astagfirullah Wabu bisa dia ngajak-ngajak. Ini mangken di sampun rau panjang tiusan. Pemekas ngake. Aksi muwek bakten di tiang. Wes cakupan lima tadi. Mapa beli baru teke. Apa masih mesti hati beratus hati yang lagi. Yen mulai cakupan lima nadi ini kedasarin pan kenak nirmala. Kenak beli ini ane nirmala masih lakar nampi itu. Pakai wala. Pantas bisa nyaku pang lima dong yen. Yen kedasarin pan kenak duduk kenak letak. Sing patut kena ane nirmala lakar nampi. Nih, pates kadi lakar nampi. Cokori dewa awanan kebaos arde naro selari macampuh adyanan cokori dewa raus arwan cokori dewa ini berako nentan kapi kayun nantuk napi awanan ini aku napi ingin malih di tiang ratu aku ngangin cokori dewa matur awan
Ring dia genah cinta. Batin syukuri dewa ngiring pemargani daerahku. Kawin dan masuk sunah sang rapi buahku. Dia ngaman itu rasa tulus batin yang rengangan beli. Dados lancar dia kayak Sri Tanjung yang hati waktu. Tapi waktu yang di Rendi genah waktu yang nongkosa. Nyacat yeh matanya ini. Tadi Nyai Tandro kepisaga nak konang belik. Nyai ngelaku pindah mulak-mulakan di kendak Nyai ini. Dia mirip tawas belik Nyai ini. Mula deken-deken angon Nyai ngiyasan. Pejalan kaini kemuluas bangun kerti. Benar. Sing munuk obat di payung gelapit tulak karena mungkir dia. Mirip Jo gedong ini udah dini edengan ini panjelak mata dini diamen gedongnya kanti luyu kanti layu maben-mabenan ini yedot lakar genit sing nandi banyanan kamu aku udah jauh ke gedongan yang itu di gedongan aku megai nyen nepuken yang kemana anduk didiang nental ring cokori dewa kemauan runtuh wacana ni doirah segera sotaning didiang ngemit cokori dewa ring puri pengayang didiang segera ratu aku penguda malih maka kulit dan cokori dewa wacana nental parakan sio sejabut didiang iring pemargan itu yang sapun nabi keyakinan pikayun cokri dewa sumenia ring batin di tiang ayah ring puri ledang di tiang nenten pacang akeh matur melanen dewek nabi malih nenten matur di tiang pada puak pacang matutang kemargin di tiang ayah ini tuan semata sing ada gelas saneo tegene mula paman gumanti tabang winjang lah sakewala tamongan ku kejani pesekalo tepukin gelas mabin-mabinan ini nenek gelas sing hidayang nerimo paman keken pun paman matur sing sida pan gelas mula kali yang sampun sapunika tadi lawangan sampun mengunap nenten tidur antuk di tiang pacang ranjing mungkin pikayun sudah sapunap ang masih nela karangon gelas ini di sing pantas dipuri ada jelebet itu Loh. Demai ngaduk-aduk ke puri. Lamun ayah basahe ke perantanan duna sang ibu nasi. Nak mau baos-baosan iring raka ni do. Ratu. Ken kalau renunas lungsuran. Nyai. Ada layar kan bahasa Inggris de kemai. Man. Jangan agung, jangan ada macam-macam ngomong lah. Jangan. Agung, jangan agung. Kaken jelemo. Adi ada nak kagong daki bengil kena bawa. Bekerja agung yang ada bekerja. Lah kang ibu gigit nih tandingan gobo. Nih Gustin paglaan nih paminawang oh. Kulitnya kengken cara jet payuk. Hah? Nih pemulun ide putih gading. Pengadak ide jangjang awaki kini cara sesengake setongkok makan jinang abok arpeh kebanyakan sangi kenapa nang itu? Awak bongkok sing menjenang nyonyoy komplek jet sengge gitu. Pas juari kan. Lapakan cokor ide sing mesanding ken goban bawa. Yen sae kene goban jelema lo caro nyai jang di jeroan di karang kepatekan dunen jang mangamak ujen ngelap-lap maman kelian kata Mario nyampakan kain ujen gitu. Kenapa jelek-jelek kene jangan agung mau digumin jana lagi. Jangan agung jane. Tiga. Digumin jane. Cuma kau dijogen abang agung ane domai metampelan kan kai apa nih agung cuma kok nih kaden sing agung cuma nih. Oh ini agung masih. Ah. Oh agung. Abang apa? Agung rai kalah. Apa? Hei. Apa? Dama kerjaan jelek jangan urut ini nak. Apen matan sing ngoten jang jelek bungut ci matang jang jelek. Bekaron agung pasir putih nek ngamon jang orang ngelak. Jang ci dengerin lu. Amon di apa nih? Rabindane. Baten marmet
Nido nak lunga nangun yasa ben putra nido ilang. Nek luang macam kita nak alih ijar. Kegedean man pasile nak ambil jauh. Angkat cang hati ambil ulian kengke. Ulian kengke. Nih belar. Dah tudeng ku senja. Istri pertama nih belar. Apa mana kita? Tidak bisa melayani suami. Ngejo. Kurang servis. Apa mana kita? Ayah tunggu. Takkan ada benar. Kusen jangan nambat. Sengwikan ayahin rakan ida. Awana ida dua kong kusen kaya ngale rapi ben. Nah. Adi bo bani ngadanen kusen jangan nambat sengwikan ayahin rapi ida nyai kain menot. Hah? Jangan menot senteng. Man? Bukti menjadi kenyataan. Apa buktinya? Asal bo ada ngelas soma ngelar rapi ben ngale rapi kedua berarti itu kurang servis. Oh rapi ini maluan blok. Lelen jang. Servis yang memuaskan. Adi kita? Kadang-kadang menggaransi berapa nawang. Oh, kini tebale bani mah. Padahal minggu pantekan sebelah. Pokoknya kene nak. Gede ji mau bunyi. Deman cino lecak oleh hamun sing udah batu pergi. Sangkal nyelak gelong agungnya kuri baraken ini. Gede ayah kayu marakan. Ibu maro-maro teko. Jelemen kuri ibu. Amun apa kemelancing ae kuri dini. Panen karuan sih kalau manomosin dilemone mari teko ka puasa pakawanji nah. Apaan pakawanji awan-awan dilemone mari teko nih kenal donji. Ayo kan. Hah? Yang benar nawan. Enggak. Bakal iban peketan pas diman kalau bodoh kan. Lama diman. Hah? Oh kengken. Dungkan dengan ngisi kan. Yo nang tangan dungkan jangan. Ubah kudus sujud jangan musibah kata naik matur kenyang. Man? Yang kengken. Menat negara. Lu idang diman. Jelek-jelekan kayu subuh. Nerapin nyala nih maluan. Usap-usapan medinakan. Nungenin tindakan. Saja ke. Pani ke. Saja ke. Pani. Balik makan cek sing tawang cek balik. Akan mengkirek kila kotakan ni sing ketua sibak tu kau hilang katanya. Bebek itu Ada pukul semua kilo jenenge. Hilang bakal Prabu dia. Remuk atur pengape hadi Prabu ni liusan aturnya ni. Eling hadi Prabu. Ni ketenang ngilidang sengko ya ni ngilin layan dan berak-berak pangsawang hadi Prabu. Makin asbun lagi. Bang sumekan cingakin hadi Prabu kengkin separi pola tingkahnya di puri. Ni pusakan beli nelakar ngadanan jadi pangkawang dia. Banyak kan? Kengkin tingkahnya di puri kengkin. Meradu. Aduh. Duh beli. Dia tidak dibeli. Ngelah soma ke kene kalian biasa ke kene lantas jaksan yo. Ada yang bayar dari tepung. Yang ngelah. Cai dan yang ngelah. Yang ngangon. Jarum helm pegat penyantelan ngang kumur kelah satu mepemikan. Cai paling kanggo. Ci ngelah barang cie. Ci ngangon. Ci ngiwasin. Ci ngadanin. Ne canglah. Cang angon. Cang ngenoten. Cang ngiwasin. Kalau dicuci bengkonya kita pasang. Cang angon barang cang. Gedean ini pensok dan kupeng aja kan. Lagu teke gede makajang juang dom ini paling liu. Apen gede awak cange, apen liu cang nang domang, nang udiang cik keberatan, Cang saya keberatan. Paling cina kekelak. Domen cang ya. Soleh doen. Geliba. Akan sangkan ini dia beli untuk mana di puri. Depang beli lakar melilik cito yang malu sungkon jalan dia. Beli apa? Mujang pamit beli cicau. Kepuarangan tuh nasang ibu nasi. Jangan marah melalui. Ingat? Saya pas Adi Marco. Kaden cilayah tuan bahasanya. Kaden cipul orang tuan bahasanya. Nyengugo cilayah dua. Mune kedan basake mon karunge. Dane Gusti Amun mau bukti layah togen awanan berang. Amune gede tadi keuangan ngamak. Belum kukusan keplok ketlah beci mantat kok. Apen kudang kukus yang cangama, apen kudang karung cangama, terus nang amah gelah cange, nang udian cik keberata. Gelah cia mati. Bener. Nah, jadi nage ngamah gelah cange, ne bangko yang berako.
Dia gemuk kumen nih. Anaknya kayang panannya beda-beda kain gede-gede. Ya tapi cengken pun sebeng-sebeng Bang dan sangkanin di tiang beli rebat dikirim puri. Bang yang jadi tiang mau pamitnya beli. Jadi mah, cara pamit sih ini. Pamit. Jelekah. Pamit beli. Hati bawa kita apa kena? Jangan mau pamit. Dia namun tu sarap dia udah di alas sekali ngidayang ketemai. Lak ada tiang beli. Dia mengerti dia olas di ni adi ngoyong. Ngoyong dini. Ngoyong di ni. Dini ngoyong. Ni. Nah. Weh, nyelekan mau kedang telepotok bawa. Adik. Nengklep di. Cara sengko ke si tekepak. Mansan tanah. Jadi kena. Mula sing patut ada warga nyai nulakan ngoyong di puri ini. Bukan kena. Nyai ngelah tanah lekadang. Ngelah meme, ngelah bapak kamu. Makaat besar di sini. Alek kamu. Kadang kena nyai ini cukup pengalukan. Makaat itu di sini kenyakan dari lekat sampah. Umar jadi paham kalian. Napingin malih Cokori Dewo marago istri anggen hidup beramil. Rumah so di tiang sampun tua anggen Cokori Dewo parakan malih di tiang. Sakit mana di tiang nunas pewecanan hidup irago. Raso tanpa harga angkan Cokori Dewo. Kantun wenten biang ajin Cokori Dewo. Yen patut murup genine ring puri toya bakang titiang mangga genine patut atur pawungun titiang ring Cokori Dewo dan bina waluyo titiang ngambilang minyak awanan saya naga ngendekan genine menawi rawak kurin Cokori Dewo Legong Nabi malih yasain Cokori Dewo. Wenten idayana sat maka pengantungan permanan Cokori Dewo sampun. Rauh Cokori Dewo merapi mriki Ratu Dwagung. Ida iraka seneng Cokori Dewo taler weneh. Mangken sampun waneh kayu Ida. Yo nenatur titiang. Doning sampun pemutus kayu pribadi punika. Dengan ingkang titiang pamit. Titiang pajak pamit. Menawi nenten suwe, nenten doh Cokori Dewo memarga. Rumah so titiang taler nenten memanah kandungan. Weh. Dengeleng lah. Umakadmu. Makan, ini sudah berdua. Di sekolah cuma. Nggih. Kalau betul-betul nanti konen. Nih asing lah betul-betul ini berbahagian itu non. Kaki-kaki nang udah ngoyong. Man, kena nyempengnya kengken. Kaki yang tadi beniang pangnu aja kaki ngayah nu dini. Apa le cang dini? Ngayah kenia. Ayah kenyen, keniba. Pedalam kai ketuaan kai kan ngayan celak potong bawa. Man kena kaki kalau mulai. Kai kan gede. Oh, kalau gede. Hah? Bang lah buka. Kengken. Bang lah buka. Nak konang cang lah bakal ibu kalau maklin kai. Las lako ketengnya. Apa? Lako keteng. Lako apa? Lako gembrong. Matemawi. Dok kai tua kalau ngamak barang kekecau. Kebusin kai ado len. Pangkat khas gembrong celak potong bawa dini ya. Oh, kalau makan gitu. Gede. Jadi ya sih di diannya ya dini, udah ngengken di diannya sengaja. Luang coba wake merebutin linggeh kusen pagelangai yen benyanyi dini di dian sing makita nung kaya makita melingap makita nunggeng sing ada ngelikade. Nah kalau gitu nya. Kene kene. Manipuan Itu apa dong? ada apa-apa kalau nyamat kena sing ada kan nang pijak. Sing dunggo ben kai nyanyak nakar puri ben kangi nama. Besek kang ngale. Terus celak ke matanya ya. Be. 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 Makasih be.
siap bungut nih mata tang tuang jangan. Oke kan? Ada rasa kelintiran. Hah? Akan beliau naik dukat. Kenapa? Angon dukat serap sih. Mereka sabut kata adi ada dukat. Bukan apa? Mana ngena ada dukat nih ngena. Ajan. Cicing mata belo orang kan. Dilet tempat yang luar di bawah. Ada tempat ada yang luar tahu. Oh ada betukan. Boy mulai timbang sing mampu udang-udang. Nenek dong. Ujian kau tunasen ke bawah. Dan medayot yang tekalang yang bas ngenjot pada basang. Ane ngentukin sing ada. Ane Ning pun ngelikatin naikan sebelah. siro. Jalan Oke. ke Puri. Ya ke ngai panak yang bagus. Ada pengedik anak bucen payet. Apa nih? Paman pangseng nu melat-lat suwecan hidup liakong bekelang gelah mantok ke Puri. Ada jelemane nih bongkok selem to bang. Yo pang nampedang. Nih lacur anyut sana lido aneh nu aneh to. Bang ibu kerang ngayain bucen payet. Nih ada ubah. Nih amak nyana nao gede berayun bo. Arus selip kalune maradan. Jalan unik di Puri. Lapisane atres di yang remang. Pejantan sampone makin di yang pas dalam kuatan. Boyong mentutak anak di yang sampon mau sampon. Kuatan belitan. Yang memangin madak becek-becek diri. Yuk. Mare nyen bilakar ngingkin ang medulak wali kemu kegumen beline. Kejagat tungulira. Dekan yang teko beli kecunduk ngajak dewek ayu ni di tabungan jani. Nak kengken paundukan ayu nadi di Nak kengken paundukan ayu ni. Lantapan wenda kembali dari kering puri. Nemangkin di yang sampun ke kau nang saking puri. Ayu kadu ni di puri. Iye. Yuk. Dang lo ngasa. Mirip subuh pengenane desang yang pramowi sesa. Mirip subuh patut nemu gelang. Pertemuan ayu ngajak pertemuan beli ayu. Ayu subuh kutang kapen yang somah ayu. Dang lo ngasan yu. Beli mekelosan se subuh balu. Yani ayu lah karajak beli. Natakin kelacuran beli di jatah tungulirang jadi. Kayon beli. Ayu lah karangon beli somah beli. Ngeleng-ngeleng ang. Beli jasane nanongin di tiang di kering. Boyong kawan parilasanan di tiang. Yan ang yung tingkat ang kayon di paca mararatapi. Dan pecekan jatma sani kanto nano meruruh beli. Yuk. Iyan belilah karang alih anak lu. Jegek tur maning sugih helah penbelilah karang alih. Kalau kene pangman san beli nyangkutin dewe ayu na yuk. Mangga di tiang ke mau. Bener. Kami. Jani kene sanjeman lah. Deng lu ngesan sung sing adonyen di tengah nala. Bang beli nyilih cepoh kan kangun.
Pinonya. Long japan mata itu. Aing ngapat iman dengan istana. Sing bang nageh nyile cepok, nageh pino gitu. Kadang ibu apa jelaman ini ha? Kadang ibu prabot, dadi sile, dadi uliang gitu abad ibu dengan istana kewake ya. Beh, agung tunggu lirang ibu. Sing bedaya saja wakil tekeneng ibu. Dadi agung ibu ditunggu lirang. Kesungkaman ibu. Deneng banyak ibu itu. Ibu kebaktenin. Dengan kini ibu ngabat tingkah. Sing lak mirip aten ibu ini dadi agung ditunggu lirang. Rasa nirdon, nirgawe, nirguna pesan ibu dadi agung gitu ya. Keke. Aing delik mata nih pun, aing sesuak kang bungutnya ini. Bebalih matanya nih sing kawangnya bebalih. Nyen kadang nyuak, nyen kadang ni ratu tu dilihat tunggu lirang kawang itu. Wah, yen kini ibu tan resep kapining pelaksanaan wakini, tan resep kapining semitan wakini. Ada ibu nekat ini dengan alas lihatnya, wakil dan mahawi dan kawang itu. Ada pianak ibu nilang udah diburi. Resep ibu. Waki dan memandung tawang ibu. Sedang melau, sedang luongon nyak ibu ngangkon. Disengengan waki subuh nawang. Rehne oleh dikijapan mata ibu ne dokan subuh ngaruana. Ibu mula sedang terdulang tekening waki oleh pidan. Rehne waki sing sidang ngenyaken ukodan ibu ne. Apa ben ibu mula memusuh kapitui tekening somah waki. Nah, sepalan subuh misi aman kita nih bore. Ne jani laut tangwen. Ken banyak ibu nih. Ken bisa dilakukan. Nantang bayu san ibu ini karena yin mirip ada jelem melakar berperang belum marap kapan dewek ibu nih. Yin kini sesuatu kang pungut ini dan murung murah pati yin dewek ini. Lakar bangku membes-besi dengan lak dan langsungnya. Iya. Iya. Gara siapa dia? Jani batun mata ni belakang seluruh kaki. Bang persilisan pula. Iya. Buruan lakar mes-mes paketnya deh. Didiang matur sisip ning puri dewa. Kasih pun didiang tangkil. Tuning didiang kantun nyantanan tegak didiang ayah sing puri. Begong. Mangdo gede kan biar sayang cukuri dewa. Yan wantah cukuri dewa harso ngiring gelisan mekincir mekaos sakit. Tidak menang. Rau dijeki didiang ngiring kan cukuri dewa sampunang sumeneo. Ngiring-ngiring. Yen bendir adus boleh dilun ya sing ngena-ngena. Yen hijau kaden luas tak sing nyambat-nyambat nih. Paling bener aku onang. Alih ke Bandung orang di Denpasar.
Ijo menetakonan. Cegali yang gae timpal. Mengantar kemincitan takona. Masih sengado. Ale kepuri orang kepuro. Tung sing bingung bener kenah ini. Metak itu coba katramang. Tak keteko, tak ketujuh. Jangan ragu repot-repot. Beli oleh ngabulan lebih tiang ngalen-ngalen beli maraside kan tiang nepoken beli ingat tang nake semayone beli Semayo apa ingat tang jang? Bidan cang ten semayo kan ni. Cang kenal sing kenyau kenyayo. tadi keto beli ngeraos Itu kengken. ken liang epidan keto nama sene jani beli tingalen ne jani tiang supo kene Tapi beleng udang cang orang ngurus sang beleng. ya tadi keto beli ngeraos ingat dong beli berani bertanggung jawab beli harus berani berbuat Mebading beli mebading Mana? Pati belenyok pamuni. Kene pemadu plaksok pati gerape. Apa tanggung jawab Bang Cang? juang tiang beli Cang sing selo kang juang. Belengannya ni kang pelang Cang. Heh. Cang nak kelah masih agak diri tau ah. Kene kok. Heh. Bedek mau pelangkiran keranjang wadah boleh. Awak cekek mau kelatiran mau kejang bang nilih. Kengken tuh beli kengken munyin beli nyakit dan kena tiangnya nih mare beli madan geti godam be gulengnya nyukut paku beli dong kan ajar tiang bedam di belengnya takut ngaku Apa akun Cang? Yang supo geti godam be gulengnya nyukut paku sing kelipas sama tulang ngalian. Nyen kajang bedam beli dengan ajar tiang lah kengken nih kelipas sama tulang ngalian. Longan cok plus sayang balian. geti yang ketang beli nayanya beli senyanyi tiang pokoknya dino nih jadi jangan lapor nih beli nih Ketijo kenangi rapor. Kal tutut kencang. tiang sing jong lapor Tijo konela kona bapak kepala dusun banjar kawane Gusti ketedola tiang sengnya juang Gusti Ini batak kati kepala dusun. Katung kati kantor kacamata kal tutut kencang. nah Bencang kang lapor. pokoknya jadi tiang lapor pantauan Kepalan.
Ngudang-ngudangan ne. Sap saya di Jongoyo. Puri. Apa kene antes ne? Pari laksana yen prade jay nyeraka dikel. Mau perubaran sekarwan entak ke? Kemudian Sirotan pede. Dinarang tuh pari dewa mapi kayun. apa? Dijang tuno nih ngakuin beling. Ngakuin belingan? Binge. Belingannya? Kemerikot burianan mon. Pangaluan ngeraos jaglo gitu gelana ini loh beling kan inggih aratu kene pangaluan pengelam meragat ang wicara nih tak walas to nene duduk nawang menadanenyen Agung ini kuastan titiang kekalih titiang medue adan ratu dua ering sekolah lawan jumah titiang mediosan wastan titiang wau Enak iku adan yang komplak. ngelah dan dadu di sekolah len cuma len apa tadi gelanawa tugas bidan masuk sekolah dan nyen ering sekolahne titiang mawaste loh ayu komang Isabel tugas masuk sekolah bidan adane Isabel menyen jumah lantas jumah titiang kau kina reng timpal titiange titiang madan loh celak Oh, yang cuma lu celak. Menajak ke kuda nak kenyelakin. Menlo li dije titiang saking culik Lu celak, li tulik. Yang tahan sang ketulik. Li kengket jangan ngai beling bedak. kene lo ien pendudukan desa culik lan awang ien juang uli dini dewa ratu jauh sawah ngapangin tuh di Karangasem dong ngosten tuh kamu parakan kelama panguran nenten arak men yukti pun nenten ngangoren titiang mereka ke desa culik kemauan ditongos titiang megai ipun ngelalinin titiang arak megai sampun jelo megai iri kering celuk Kemudian tuang ni hale tongos. Adane lo celak, tulit magai dicelau. lo yang kengken lane ulo mapan pasti keadaane sebetawang lo mawet uli dije turmaning magai diceluk nah jadi kelah dot nawang keginan itu kemudian titiang dados tukang jahit arat tukang jahit inggih pangkene be ini marekin ucap maut ame suwa darmaning benem agama dane pinakeun nekek kang agamane menjejaitan pinakeun serana cihna bakti ring Sang Yang Widi sing tune melah nenten lu aku titiang tan nyai cana punika titiang dados tukang bordir ratu
tukang bordir. Inggih kengken to. Niki napi jajak Jogja. Kayak tuangan nana lekat anak gue. Nyait pengangut di tiang ratu. Nyait pengangut kresep penglah. Napa muka sunduk jani kengken. Sapuniki ndeka ratu. Titiang nyait tewe suung cuma titiang. Teker aresipun nglalin ing titiang. Pangene suung. Pae deliman titiang ajak kemeten arak tua. Disampune titiang ada orang meten. Iriker ares titiang. Paksa. Amat yang nistancang dari turunnya. Nanti mau masuk, nanti jangan lu. Tugas bener magai itu. Suwung. Timpalen barang jam magai mekejang ya pada mulai. Menpuas sing ada. Deke parakan gelamait lu ngajak ke meten, ke gedongan. Nekat di gedongan, lu paksa. Nenek pangsum makan ben. Tugasnya paksa kengken lade. Nya. Amat bolos. Saya aja Mas Hari nenten arak. Wanta apisan wah, bang padam apisan. Cepok inggih. Cepok ajak campur belang, ayo beling. Wih, amat meranin nih. Nggih wanta apisan, bang padam apisan. Ampun nang medake malah apisan tuh. Ben puane ben pok. Nah, ini Luna. Ini Pindo. Beh, loh. Iyan Pindo itu jenengannya. Iyan juang kerjaan itu tuh. Anak istri ngerosong jeneng lu sedang masih subur. Inggih wanta pengkale, aku ngampun nang nikah. Nyalet mana Pang padam pengkale. Nah, hari Minggu ben pok. Iya. Bukan minggu kan yang mau dites, saya masuk boleh deh. Wah, Gong. Punapi yang do coko dia mikayun maripun nyanyuan di jaya tetap di kunci udah mana di jambang-jambang paling lah coko di kiri dan coko dia mau sesekian di jaya tetap di kunci mana di jambang-jambang paling sepet. Nan. Nak wala jane gladot nawang kal kengkenang ne. Panggeipun nyuang di tiana. Menap dini nah, ulang urusan. Medayeg lah. Antuk napin nih. Liap lipi gadang. Kalem balamang sambuk. Kuli pidan nongkon ngale soma ukun sing sida benceng. Kan jenengan kene demen ya. Itu perjane ngot bodo. Nah, bok konrong. Jenengan yasen belingane. Hah? Dijang tanjung yasen pun mah. Dijang wetbok, dijang nak keselir dados mangku niki. Mangku apa? Mangkuan? Hah? Ngelah kena sing. Iyan ada paita dipuri melang nyaring. Melang. Iwasen kita kan misilah apa sing. Jang amah makajang. Kena. Sari ne mai apa bang presiden mengenal ampas-ampas putang semang-semangan tuh. Gelas sing lah tongol. Iyan prade kini-kini pelaksanaan jani rumah satsai ngardinin gelah tan rahayu ngardinin purine nemerin purine tenahayu ngurukan para jana mekejang. Hah? Apa ne madan melah, apa ne madan maur tamel, apa ne kepos rahayu kadang keto antus ne. Saya belingin dia. Sing saya ngaku, wakasan lekat bianannya apa adanya bibinyak adanya. Kawinan pangsing kasih nangah cunta ke olas juang ya, tapi ni mana? Har, Inggih, antuk aja deh mana dijang ring inggih tukori dewo. Panglo sampun banget dijang purun bersangguh ring inggih tukori dewo. Ipun mangdo juang dijang asal punika. juang iya. Inggih. Dan sampun diserang kayun tokori dewo jadi juang kita. Becek ampun. Dan tuyuh-tuyuh kita yang lah panah. Panak ngengkat ya. Weh, cok
yang misi-misi atore. Ini nah. Ien cai mula sangkaneng bisa ngawalas ledang lama paicu litrik nyeraka dini. Juang iya. Ien paundukan serana nela karangon prebeo nyakapin iya. Inge. Kewa-kewa. Pang lo sampun suwe pun ngeletokin jagat, jadi pun juang titiang pun patut saka pang titiang, karyanang titiang popiukalan. Pang sing madan suntake, pang dadi melalui mailah kemumai. Yen paunukan serana apa luwer itu? Dipuri tunas. Bro mangke nang dijo ngararah ring puri. Dijo ngararah busung, ngararah kelapo, ketan, pisang. Para kandel itu. Ayam, taluh adeng-adeng. Ada halo. Ye alus nih. Para kandel liu doren meneng ale busung ron. Yen tokori dewa ledang, mang no gelesan. Jagina pisang apisan. Singe jadi numas ring pasare jag napi kok boleh numas. Nah. Ien gitu tuh haluhan bin. Apa jenis patut dadi beliang dituduhkan beliang. Menggunakan ron, busung, bas dipuri ada. Siap. Beliang. Jika udah jajan ini jak bayar. Itu penangan bilang apa bakal mone. Jangan sekuang-kuang nih biar menangin kepuri nah. Ini apa malu mone? Kan kuangan bin. Angin belah kepuri. Inge nas titiang. Inge yang kirang malih titiang ngelungsur. Mapan ya supaya dia sumanggup nyakapin lo. Di kuda kengken bin jebos. Sing nyatur maning melai biar. Angin belah kepuri nah. Menaken penaken jero mangku mau beli mau. Yang menaken jero mangku itu. Banten kok udah ngelak. Tadi juga mangku kan ada belagatang. Yang diajang itu bakung lu jangan takut. Dan itu sebuah padan ngepurian. Cenaknya gini nah. Pang petikan lak aten jangan pang petikan sakit aten jangan. Cenaknya ini cakal mati yang jangan. Katung jeng masih nebogolan kelampain jangan. Baru dia ngerasa beli sing demen ke dia, tuh dia kene yang beli, tuh dia kene yang lak. Nah, ada di lah, yang selain lakan deh. Nah, yang beli sing demen ke dia, depan di Indonesia jadi tiang megedi beli, kiwala. Nebusan mata tiang nepokin pican, itu anaknya, untuk tiang bang beli. Bang ada sewang tiang motor megedi beli. Nah, wah pican itu bagung, tuh kedake urusan pes elah. Pes tadi gawenin, banyak kencang apa ada sakit hati, sakit kenah nih. Nih kok. Pes jenik-jenik pang ada sewang tiang motor. Bonyang. Di kantong beli sing demen ke tiang ida dane nama kejang dek ke tiang suara tiang bajang beli tejani pokoknya kalau pepas tiang beli nggak apa pun yang sing kene cara Tijo bakat presiden anaknya akong cicil mo lang nga cingapo na bendak mabelanja maro yo kagecang Nah, sumago panak na no. Dong duwag masih ngelak dayo. Magenap kesudayan ki. Acekal oh ya mau belanja barang-barang. Dong kaden yo canggen ulo-ulo ciman. Dong kayang itu duagung pelut masih banting ulok.
Enan bangkia bangkat ya. Weh. Lihat, dia udah lagi jali guling. Ulik ini mencemikatin peselahan. Bang Padam kan kenian tuh kijang ingatan nih pun. Padah bermeja. Sapunat. Gelas yang mapi salah. Ian Prade cahaya ada tujuan lakar ngalih pipis. Walau kedasarin ben kena rayu. Gogong putra. Ian gumandi ledang sepisan di tiang lungsur jina. Apa gelatan sing mapai je? Walau kerasa ben gelata. Ian juang tamengane ya diastun gelasing tain. Ngelelana ngumbar desa. Sida ben gelang rasang tamengane. Bare jagate liu pekewa alian gumine kewa rumah setan simpang hadir untuk wacana ni daya haji nakilinsi sinawan singi yang tekaning Uganda kali tanana luwe sayang mangdana iyan suka gumi katekaning kali juga ya tepecap gumi katekaning yus kali sengara alekan kali juga asing ke kernep tuh ke katonang emas sing ada rasa luwe utamang kekini harta berana emas tipis itu itunya binaning kota dengan jani rumah segelaingan tekin pau kudan Langsung ngapin ya punikin aku. Masa pekrimik harjana yang rausan. Iyan diarek lah dong super rasa tanpa bakti hidup ini kuala. Pada itu hilang. Kurin gelaya bani ngerausan kuda gelapnya anak rupiah. Sapu sirama tuh sapu ni kering ringgit tuh kori lewat. Kelas subang, pang kuda-kuda mending yang ngatur nak lingsih. Merupakan gelah, nengardi dan gelah. Senawang, ikan itu. Tan wentan wagung. Saya ingat titiang napuatan ngiring kumargin cokori dewa. Sampun saking alit ratu aku. Sungil gelah matur. Ida stata ngerosan. Ning, idewa sing nyanang nawang paunukan itu. Mapan ponden masa ne. Ben pidan yang suba galak. Suba panemaya. Idewa nawang nyen ngardi popudan idewa ne. Sang sapa si rugi pinaga guru rupakan idewa. Sing ada idewa munding ayang atur. Hajinya dia lakar ngerosan, midartang, mutul ngerakan di dewan. Inge jak pecekan jak peseringan unas ngering itu nak lingsir. Ini apa dipatok itu nih dia ulas setelah. Sejadilan panggilan ke Puri, saya matur, mang medali de di subane yaji medal, gelah matur, ian pradit kamangane sing pedaging ngatur gelah. Jak mengerti sanu di ini. Inge Murang-murang apanya di je. Ngal-ngal men.
Pidaging didiang naga. Mametan lu matur sisip ratu aja. Pinahajang didiang banget ngulung surga ngerna sinampur. Doning rumah didiang ring sikian iwang. Menawi tengukah kuenten aja melengering purian aja. Sinampur ya. Kemudian keneng matur kapinen aji merata iwang. Sing yennya kening tangkil kapin aji nyak kening kok kapin aji nyak legel tamengane yen liang aji ini sing kena penaji ngajiang yennya kata kening setate adalah tengoken aji ini belum tujuan aji ini ngewenten anak Semang didiang menato apa mirip ada ane bakal tuntas kening ini perkara tangkil kapin aji. Tapi ngajang didiang longsur kapung orang. Tadi atur didiang sani sampun lintang aja. Iyan gumanti aja ledang. Iyan gumanti yukti aja suwiti ring sikian didiang. Siapa si rogi guru rupakan didiang aja. Melat manah didiang mangna tatas. Kuningen didiang. Mangna nenten satru sedidiang kinucapi anak bepinyat. Guru rupakan didiang sandeng arti sikian didiang sapa sirogi. Sejapo mirip anak iri kape nuko dane dewa itu mudiang ceneng kalau kan panak bebinjak. Yen kene ceneng sing mirip mugu nu mirip ceneng sang sayo kapen linggih haji ini anggon ceneng reramo ini. Kemudian setato nak onang duit gue haji yang ngerupaku dewa ken sing dewa bakal mugu. Sapunik ya ji. Ya. Rasa pangke pangpat yang uning ayang atur. Taler ajitan ledang. Canden sampun kemana hantu yang ajitan sweater ini yang nge melarapan puniki. Mungwing ledang aji. Sana sampun lintang rup upopira sikian didiang. Iriknya yang siwa duara lingyang didiang mohon. Ramangan puniki rumah setan sida hantu didiang malih. Unsur didiang bangayang unsur pamit aja medar. Weh, neng. Yang bener matur. Ngamuling sok weh ayu dewe ketemu dia ngambul. Kusten kene cai guru-guru Kang. Tan wentan aku. Neng, nang mai. Nang do keto. Yen jane ceneng matilah ruling-ruling ngalih aji. Apa kemon aji ini subuh ngangsan lingkir. Nyen cagaran aji bakal klanteng aji sing adolen. Nah ki dewa le patut bakal klanteng aji. Nah, ne mire Bang Aji subuh panomaya Mas eta mengangjani pinunas ninge apa mawana. Aji uleng pidan ngeledang ngebangin ragane dewone. Pauno kan ane ngrupake ragane dewone. Nah, jane mapan lektekan aji subuh mata neratep gisi jeneng buat kebiasaan aji ini. Daging aksara subuh telah penjeneng amangangne ini ane patut jane petegat ngaji kapine dewo kelarang jeneng ane bakal angun kelar sekamu-kamu tuh ne paican aji ane madan kidung pemungkas tuh muluh penelak sing ado yang patut nempang aji sing capu idewo muluh pianak aji ane sayangan aji ane patut muluh idewo bakal nabi pawuruh haji ini tonan nah nejani kene haji sing masih melihang idewo putran tetung jagat adane sing lantas jeneng nawang kawetan apa kemone Cina bakal pati laku pati kapluk penjalane pelaksanane di bumi ini negara yo nyen jeung sap kapen kawetan sing nawang kawetan jak penyah laptek kuku jo bawa saji ini sing haji melihang tamang ngaji nyen ada nih ngado
larapan punika sampun. Mangna gumanti presida galang padang mana ditiang. Wakasan suweca haji. Midartang sapa ini kan sikian ditiang. Kalarike sida dalarantuk ditiang kacunuk ring reraman ditiang. Menawi teu suweca kawin ne. Wenten galah mau tame kalarike ditiang mewali nangkir ngangan aja. Tuh, subuhane aja pengaji. Dongsan yang jeneng sap kapin ngaji. Nek kene. Ane ngerupake nagane dewone ade. Sing haji nyeno ade mula haji ni dewone sake walojo. Haji masih sing nawang bumi totonan. Ane madan pasir putih. Panegara pasir putih. Bener. Main jenenge teh. Sangkane nenawa ngaturan. Lek tekan haji lantas kawibawane dewe buka seno cerit no parak. Mugu haji mapan mecihna uleng kawibawan jenenge mula putran tung jagat. Manut atur nenawa pasir putih panegarane dewe. Nah jani yen dewe serak. Ngowe dewe. Menawi teh malih pidan ditiang kalugere kapece yang galah pacang mempamit dengan haji guru pakan ditiang haji. Ning. Donyen kadene haji nunung ragane dewone. Malih pidan ditiang kalugere kapece yang galah pacang mempamit dengan haji guru pakan ditiang haji. Ning. Donyen kadene haji nunung ragane dewone.